I dobrodošli u novi video Insomnia Hack kanala. Za danas ćemo pričati o Facebook hakovanju, znači tutoriale ćemo raditi kasnije, znači u sljedećim videima. Za danas vam želim reći par stvari u vezi hakovanja Facebooka. Vječito pitanje da li se može hakovati Facebook, većina govori može, većina ne može, ali evo ja ću vam reći. Znači Facebook se može hakovati, ali ne tako jednostavno. Većina misli da je to uđete samo u program, zalijepite e-mail i dobijete eto password, ali to nije jednostavno. Te ću vam ja u par narednih videa objasniti kako hakovati Facebook, sve će biti objašnjeno. I za sada bez veze sam eto bio na Facebooku i naletim slučajno na jednu stranicu gdje sam nešto reklamirao bez veze. I neki mi lik komentarši, sad ćemo vidjeti. To je znači vezano za Facebook, za ovu temu, hakovanje samo. Evo sam vam se vučita. Znači komentarši mi kao u fazonu auto Liker Balkan V 5000 lajkova za 5 minuta. I evo ja bez otvore, hajde vidimo šta je to. Kada je to neka stranica gdje traži e-mail i password od Facebooka kao neki autoliker. I hajde evo na primjer ja unesem neki e-mail, evo i evo bez veze neki password, znači ne povezano sa Facebookom. I evo odem enter, ali pogrešno upisani podaci, znači ono niđe vezi. Ovo vam je samo jedan od načina kako se hakuje Facebook. Znači kad vi ukucate tačan e-mail vaš od Facebooka i password, to se odmah sačuva tamo u logi. Najvjerovatnije da će biti tako da će vam se promijeniti e-mail i password, zašto će vam se već koristiti vaš Facebook profil, znači neko će drugi imati pristup vašem profilu. Tako da osim oficijalne stranice Facebooka nigdje drugo ne unosite vaše podatke od Facebooka, pogotovo ovako ovo nešto što je lažno naravno. I to bi bilo to u ovom videu, znači slijedi tutorial o hakovanju Facebooka. Malo detaljnije objašnjam slijedi tutoriali kako hakovati Steam account, kako krakovati Steam account, te kako krivotvoriti adf.list stranicu, kako znači na njoj zaraditi, ajmo reći, te neke pare. U pitanju ova stranica, znači kako je se koristiti nekom skriptom da bi se došlo do nekih para, ajmo reći. I šta da vam kažem, to bilo to, naravno preplatite se na naš kanal, te lajkujte neki video ako se sviđa, komentarčite i tako to. I naravno vidimo se u sljedećem videu. Koji su